akusito ke divakashi leti banika balelu hlelo njengoba kungibona labachuba lencola libandla ke letemincele ekhaya eSwatini ilelatiwa ke ngele Border Restoration Committee nalomhla ke ukhona ke umbane Nkosi la umbane Nkosi Mgebiseni lo ngusihlalo waloke libandla letemincele kanjalo naye ke umbane Nkosi sicelo lo lilunga ke laloke lelibandla letemincele Bongosi nginivusele nginemukele emsakatweni Sivusele kakhulu umsakathi sivusele mfana wasemvembili sivusele naso sonke sive semaswati nalamuhla amalangeni lamahle silibandla letemincele sesivele sisonzele thudane nemsakato wenu lene uthanza kakhulu sicela ukuthi emaswati asonzele lokubhala sitawuqhubeka ke bekunene ngemlando wawo emaswati kusuka kwawo Embo umntana ngosesicelo njengoba kunguye lo sihola ko utawuvele afusele bese so wenda njalo Sivusele malangeni lamahle sivusele nine bamangcwangu wamnguni sivusele nakuwe hlubulo muhle basemvembili sibonga kakhulu bongosi njengoba bese sinemukele sitawuvele singene kiyo indzaba ya umlandvo webukhosi baso sive semaswati sitakhumbula evikini lephelile uyindlalile indzaba Nkosi nangikhumbula kahle ngicabanga ukuthi sitawukhumbutana seta nayo sagcina mhlawumbe lapha kubomatalatala ngethemba ukuthi namhla sitayithatha lapho nje mhlawumbe ungachubeki nayo kumbe ungathi nje kwendlalela ukuthi sagcina kuphi bese ke siyachubeka hlubulo muhle cha Nkosi nanibomangcwangu kusho nje ukuthi sagcine laphi nje wasashida umlangeni kophana sitawu sama kusho ngabili maphuzu amabili mathathu nje ukukhumbutana ukuthi si lobole safika kuphi ulevile lephelile lelivile lephelile bohlubi maswati lamahle sikhulumile ukuthi sive lesingiso lamhla sisingemaswati lamhla sive lesinzala sindvo sive samandulo akusisayitolo kwedlu njana klethi khona lenyini istadiko letiningi lakhona vile hawo dincane kakhulu kunathi kwesibili zamile kuchaza ukuthi sonke suka kumnguni nakuthiwa nje ulnguni embonguni ngathi sima embonguni kusho njalo kunemasotho nguni sonke sibamnguni lathi ayinkosi idolo mnguni ke sichazile ukuthi mnguni lekubito lakhe lekhosi bokunguye inkosi wokuqala sendlula ke sakhuluma kusitala bobani bomangcwangu namathalathala kopha ngakachazi nalapho ngichazile ukuthi kuba inkosi boba inkosi ngani sishizo sathi vele kuba inkosi boba inkosi ukuthi khona imfihlo bokuphathako ngizabekisa nje nganaku nasithi lilangeni ethiwa Nkosi Dlamini okunene wena bophelo lokuhle emfundini lo mfundi lo sichazile ukuthi kuyini nekuthi nawe inkosi uyinkosi ngalokuthi uphethe lo mfundi lemfihlo imfihlo yethu le maswati ke leyo nini babangcwangu lengiyona ke lephethe emangoni nawuthi ulingoni ungumpedi lumasithi ngoni lawo ungumsuthu ulindebele uliswati lo phethe lo mfundi nguyena lo inkosi yabo bonke labo bantu labo ludala lesivelesi semanguni nangcina khona ngcina lapho ke enkosini matalathala Dlamini wokucala so la sosukile le eEmbo so wehlile ushiye Dlambula nelive lakhe njengoba nje sihlabele enqwaleni bongosi wehla sigcine seka lapha eZambezi Lizambezi umfula lomkhulu iLimpopo ncisini bongosi Limpopo uphela lapho ke singasho abudela ngalo isikhathi sincane kakhulu kaninzi indze le
lendzaba yethu. Mathalathala ke naye uhamba vele siyakhumbula Mathalathala uhamba uzefika la yafika khona ulandzala umfundi lomtshela ukuthi bheka le nakafika kulomfula loyo lomkhulukati niyakhumbula ngokuthi sisito la kulevele ephelile ukuthi uhamba nje Mathalathala uhamba nabawakhe lomncane lo ngumsuthu ke nabi map uyayati map ilivekati ngendasanyana kweAfrica Southern Africa bashujelo ngesilungu uyacela ke emsuthu kumba nakhe uthi cha mina ndodzana ase ngibheke ngala ngase east la ngikhuluma ngesilungu kwekuthi angibheke le ndlela lona ubheka le bo Zimbabwe nabo Botswana akekho lomfula naye ubona ukuthi khamba njani ngale satsabuka phakathi kanjalo ke ahambe ke emsuthu ke soyamba la ndleleni naye sokudaleka emabhedi badaleka abatswana daleka sokulesive sikhuluma Sesotho uhamba lo mndeni lomkhulu uhamba uzofika eLusuthu ufika vele Lesotho sengumshweshwe ngasikhathi leso nakafika kweleminyaka nakafika ngayo ngeke nganze kakhulu lapho ngavele asikhuluma kanganani ngeja ngisho eMaswatini ukuthi nakhona kuleyo siveleso kwabatsabuka kona khona bashiye bahambe nabo bayofuna indzawo bofika indzawo sikhuluma nje la khaya nje bagcine nje naba bofaka uthe bagcine bafikile naba bonkambule bagcine bafikile ngala tibongo lesesingemasuthu nje lamhla bomnisi bonke labo basuka le beda ngala nakusenjalo ke sibuyele ke labakithi ke la kunemfundo ikhona kuMathalathala Dlamini wokucala inkosi uDlamini wokucala nakusenjalo lapha nabakhona kwewela abahleli lapha kulomfula lo mfulakadi iLimpopo inakhunja iZambezi kugcina umfundi akhulumile kuthiwa lapha nabalazi bahleli khona abagcwele umhlanga umfundi ukhulume uthi Mathalathala sensani nangu umhlanga nakhe imikhunjana tigebhana nedlule ngako bedlula ngako ke ngiko nje namhlanje kwasikhathi leso nje umhlanga waba enhlitweni elesive leso njengoba usehlitweni nethunyalo ngoba futhi nemaguma abacaba sisangalo umhlanga ngavele waba ingcenye yempilo yeMaswati size sisamhlanje wena wehlanga usuka lapha nabonga baDlamini kuthiwe wena wehlanga la sithatha khona lokho Mathalathala ke Dlamini wokucala akaweli ke lomfula yena so utele madodzana naye lo mdzala ngumSwati wokucala lokulamhla sikumSwati wesithathu butwa umnakabo lomncane ngumthonga lohle sisimathongana nathi sihleli ke ngendasi kweLimpopo mathutana nelwandle emakhosi nje ayafika kulasiphohlongo 8 kulo 8 sihleli nje iminyaka iyafika na 200 makhulu amabili sihleli lapho ngiko nje labanye bahle basho hawu malangeni baseMozambique basho ngaloko sihlele livelelo ke vele nasibekisanga iminyaka nje ngoba phela umlando vele uchaza kahle nakhona ngeminyaka ukuthi akunginini lapho sola nje boMswati nje wokucala uyabusa lapho lebo 1480 kuyahamba uyadala ngisho ke bamangcwangu kwekuthi la kunemfundo ikhona lenkosi ikhona lesigodlweni tibongo labanye abantwana bachowe bahamba bacele enkosini bacele kuhamba labanye ukhanze kwekuthi nabo kumbe abantu bankosi labakhulu khona disathlete babekako ngibekise nje ukuthi kunanangu eMahlubi lokusinemahlubi lamhlala le nabheka le Orange Free State Hlubi nje lilangeni Hlubi ngumvane Nkosi Josathi bonkosi kwekuthi kuthiwa sendla lesikhombako nawe ubangwe inyama mele ube wekunene ukhazakala ukuthi cha
silatheke usenza sesencele kwamudla ke lo bukhosi kwamela moki uhamba nebantu bakhe ke nebutho lakhe naye nje bomkhulu bakhe nje ushido ukuthi nje bahamba nabo kwagcine kwakhiwe lamahlubi yakhe kanje lo mahlubi nayale bo Eastern Cape eMthatha kunamazizi ngemalangeni lawo asuka lapha nawo sile Mozambique edelagube so edelagowanyalo nawo asuka lapho sikhuluma nje khona bakadlamini emalangeni kukhona nje nawo bale emkhathini weSouthern Cape neSwaZulu Natal malangeni lamanye nawo nabo nje latala bo Nkosazana Zuma bonke labo nje emalangeni lawo lasuka lapho nalamhla kusho nje ukuthi over the years leminyaka lendlulako kuhamba kanjalo ke letitiva nathi tiyamila ke bozwide nabo labanye laphuma kukithi bahamba nabo bawushiya umfundi kuhambe ke nje usho ukuthi amakhosi asiphohlongo kufike ke ku enkosini Ngwane wesithathu Ngwane ke ukhanza ulibusa vele kusukela eLimpopo uzofika leNdasi eMkhozi lamhla kuthiwa na uphuma elwandle nje kunale bhayile kuthiwa selusha Bay la kuthela umkhuze khona ulibusa lelo ke nakabusa lelo siyakhumbula ukuthi livi lathini kumathalathala livi lathi la kubhidlika khona lelo lokuphethe kunaba kaShaba ngilapho nocala into khona ke libuye livi lithi Ngwane usangafiki phela wena le umfundisi usokhona hamba ke wehle sesikhathi sekuthi umfundi usalobhidlika ehle ke Ngwane sokhona ngalengeshama lime wakhe ngoba phela Ngwane utala indlovukazi yakhe unina layaka tsatsa wabozwide udvotsakadi yalanga nakwente kanjalo bonkosi naka crossako ngale ngendasi south of lomkhuze river lasigcina khona thini sengizwide la senguyelanga lapha kadala zide angisho bonkosi ukuthi boZulu abekho labakhona nje amakhosi amakhulu ngasikhathi lebo bakamthethwa nawo ke bakandwandwa bolanga uhambe khanzale ukuthi cha athi malume emshana salungecinga la uwelqulu umfula salophumba ubheka ngala bophongola angisho ke bonkosi ukuthi ugcina uya lapho ke Ngwane nakafika lapho Ngwane kukhanzala ukuthi ukhanzala abanye bese uthi bakhona itolo Dingwenyama nato kunabolanga kunabaka Mgometulu kunabaka Matsenjwa kunabaka Myeni sengibo ke nabaka Hlophe ukhaza amakhosi lawo Dingwenyama lethu ingwenyama bakhulume bathi yini abakithi uyati kunanangu ya ndwandwe ngale ngesheya kwemkhuzi asihlangane nesakheni ubukhosi bunye lokutasibusa sonke sibe bakhudlwanya nathi sitokhona ukudifikela inabangathi bahlasela angisho bonkosi itolo ukuthi asikhumbulako umlandvini akho ngashaka nje kuvame kushiwo ukuthi Shaka nguye lo letha imbi ukuthi imbisele ichinja kubuye ngetikhali vele kubuye lijozi kwendiwe kanjayana kuphuma ingadi itolo bekusina khunja sokugcina leso ngaphambilini lokumcoka vele namakhosi bekabuye amakhosi alwise amandla awo lo wina amandla akhe ngiloyo kwelelo lobufihlo yakhe ngiloyo logwinya lomunye kwawula njalo kakhulu itolo bese kusinabe kunjani vele lijozi gcina lona nakunjalo ke lamakhosi longabalile mangonyama lengonyama tibalile
nato ke tisho ukuthi cha thina siyati ukuthi inkosi yeManguni ngase Manguni sonke nje la lophethe umfundi kulama khosi lawa ke lo hlophe ngiyena umdzala ngeminyaka athi hlophe hawu phela mina ngimdzala mina ngeke vele kuphathwa umfana atishe eTulu basuke ke baqale vele umnciniswane ke noma ka ngisho leyo mpeleyo ke ukubona ukuthi umuphi lokhulu mhlophe ke bekuneni imfihlo yakhe ke kwakuliba umlilo longabasiwe bonga letakha kusho njalo abekhomba nje ukhanze sovutha kungiyena ke umlingo wakhe yena kwane ke na unani ke unalo lokuhle lesibuphela emfundini angisho bonke sengishwabdela nje usingashwabdela noma ukhuluma nje kanje ngiyashwabdela yiningi lengcikithi but ngalokuthi tesikhathi vele indawo uzama kushamba kanye nje kushamba kanye angisho ukuthi vele kwavulelwa ke letinto leti imbi yokucala nje angisho nje ukuthi ngoba phela mina ngibone ukuthi sikhuluma ngendlela ekhona ngwane nje wema hlungushile inthatho ehlungushile le bophongolo mhlophe wema esithule dinsaba leti khola namhlanje bophongona na uyakhona kuhambe cha letivona hlana usetilwa diphidle tibuye phasi ngatitula letule esibhakabhakeni dibuye dihambe digejula umfula khona nje umfula le lomncane lo wavuka lapho nje swasepolwane kukhona lamhla lokho angisho usachubeka uhambe ke nabala amabutho alandzela lempi leyo kunensaba beyikhona ke lapha ke lePolwane area enzaweni yasePolwane kunenyanga behlala kulensaba leyo inyanga yakaMasinga Masinga kabone lemvoleni elidaku lapha ke lelelwako abale kangene ngesikhuphe sakhe indumba yakhe kushaye konke ibhidle konke lakanako tinkomo konke lokhona libutho lafika likhanze umuntu oshila ungcongcile aphume lona kule ndlu yakhe lencane lasemelela kuyo abuye abathethise ukuthi kwente njani bachaze athi ninde kabilendvo athi asambeni isibile nemuva nabile emuva ahlanganise loliba ahlantsene nemfundi akushibanise Joshua besiyeza ngasikhathi leso nje uManguni nje bakantwantu nanyelo solo baya basibayeza nabakhulumako ngwane kwathi wabuta uthi hawo yenzani le ndoda iyashibanisa yasala ke Masinga wangishiba bakashiba nje baphuma kule ndvodza leyo lo Masinga sengichaza ukuthi bonke ukuthi niyibone le mfo iphatheke kungabe ngathi inganekwane abuye ke futhi Masinga athi hey ngwane nayo entongweni insaba leyo wena Hlophe khuphuka naye ngawushana Ndwanda ingijoyishilo sisemdzala Hlophena lapho madvolo vele sekamesinza vele athumele umfana wakhe Mabhengu ube ngiyelo khuphuka kuya leDulu asusekele lo Masinga ke lo sangishiba nyalo asusele indvo yakhe anyway kwentekako kophana agcine awinile ngwane akabiyanga nje lemafishana akabiyanga nje Mabhengu lensabeni usho ukuthi lo wabe sesoyancoba kuleyo uciselwane loyo kwaba nguye ke ngwane angisho ke bo inene bamangcwango ukuthi kuhamba kanjalo ke sicala ke silapho ke ngwane ke naye uyatala ke utale madvodza naye utala umfana Mvungunyi Nandvungunye ke uyathatha Ndvungunye manje Ndvungunye akahambi kanganani ngokuba silo khona le Ndvungunye ke so utala yena utala ushiya somhlolo idlovukazi lojiba somhlolo ke nguye ke somhlolo ke lo cala kungena kophana ngisho ukuthi Ndvungunye vele
so ngenile ngoba ndvungunye nje kufihlwa kwakhe ufihla kulotantiganga leto lokunyalo nje ulapha nje esikhotheni uphana waqala wafihlwa le ngakuboma lebo phongolo bhato wesiso yabamthatha bambisa ngala la khona lamhla somhlo nguye ingwenyama la bese isilo sesiyangena ke la sathi khona kuseswatini lamhla siyangena aboshiselweni kuba nemidi lapho kuba netigodlo njalo ngoba phela ingwenyama noma silo sinetigodlo bese nje sathi usibo tikhulu ngito letiba nemphakathi la kunemuntu wenkosi khona le ngwenyama noma wesilo kuthiwa sigodlo tigodlo ke isolenti bekhona ikhuphuka ingwenyama noma sona silo sikhuphuke site ngala ngenhla bolancabane sikhanze umagagula nakhona kube njalo njengoba ngisho ukuthi itolo ngasikhathi leto ke impi isalenye indvu ngalokuthi ke la besuthi sibakhanzako la noma sibakhanzako lana vele bayati ukuthi inkosi yethu umbamba ngumfundi nawo phethe umfundi vele sitakhothama baningi vele bangalwi ke nolanye babana ukulayilwa kophana bala bakhudwe lo ikhanze uzivele uyadliwa vele angene somhlolo akhuphuke somhlolo etenga la sikhona nje la bombabani sesikhanze bomnisi lapha nakhona kube njalo ichubeke ingonyama ichubekile eTulu izifike leTulu eLimpopo la yafika khona solo nje nakhona iyahamba nje nababhedi yabashaya ikhanza ke Thulari lo tala squad utala ke Sikhukhuni ibongo tesitayo nje ngosi somhlolo tiyasho ukuthi wena lo wacosha Thulale wecayila Limpopo wayeZimbabwe sesho sobongosi ke nine bamangcongo kunengivendle kwendela endleleni but ngalenxa yesikhathi lesishaya kovele sengiyashwabdela nje ukuthi ngenda ukuthi nje sive silandzelele ukuthi sifika kanjani lana cha chubeke vele leTulu nje eSteelport lamuhla abe nesigodlo kuthiwa indumbazi nyalo nje leSteelport kune mana ngathi siwayini kupha ngeSwati iPlatinum kune platinum mine nje la khona la ne platinum khona nje le eSteelport sasilapho lesigodlo leso sendumbazi incesikhathi vele kunengi lokwendeka kugabele tenteka but ngeke ngikhone kufika lamhla khona kuloko ndahlaba nje lokumcokwa khambe bongosi inkosi somhlolo njo ithi nasikhulile ke ngoba nayisafika vele incola igitsela leshiselweni yagcina inyukile ke senyuka sebiya ngala ngenhla ke nje sathi ukuthi kunabo lobamba nje lamhlangalana ngenhla kwaba njalo nje bongosi ithi seyikhulule ke ingwenyama likhulume libuye nalo silati sonke lekile ngalithinza nalevile ephelile kwekuthi kukhulunywa ngani ngemculo nangendilimi ukuthi abantu bamhlophe tino letimashoba leyasho ukuthi ngacala ingcithi ingadi yabo labantu labo citha kwengadi kwabantu labo kufakwe sieve koja labantu laba beta netivo letimbili indilima nemculo nikhethe ke bantu abami nikhethe ini lo mculo njengoba nje kwendeka leyo livilelo ngisibisolo likhona khambe futhi agcine inkosi nje ihamba silo sihamba nje vele sithule emadvodza ukuthi asambe sofuna naba labashumela lo mculo batawabona iminyaka lapho ke sesikuba kuma late 1700s bongosi cha iphumule ke ingonyama ke silo usomhlolo lebo 1839 kuhambe ke ushiya bani ke ushiya Luthonga ushiya Mavuso
wesithathu Mswati wesibili lo nguyena ke Mswati wesibili silo lesabese lelive sive yasakhe yahlanisa ke ibusa suka le eLimpopo ibuye leNdasi ishaye ifike eMkhozi ngale iPitoli nje ushaya khona kuthiwa nje lapha ePark Stage eJozi la sikhona igudla khona kwanelibutho nje lihlala lapho ibuye ke ngene ekhathi iziyochitha ke eDelagoa leMozambique liba ngako ke live lethu nina bekunene ngesikwakhona ikubuswa lapho nakubuswa lapho umlungu usangakafiki kude lonjani kuhambe ke umlungu wokucala nje uyafika nga 1845 sengilapho ke umlungu uyafika khona ke selacala ke live lethu seliyanciphiswa ke lokho ke bonke sesitawusho ukuthi sitawungena kuwo ke kuleli viki lamaviki letako uphakanyalo ke ngicela kuyibamba lapho ukuthi kube sengaba nemibuto nayikhona imibuto sisikhathi kuphendvula ngoba vele isikhathi sishwaphene hlubulo omuhle sibonga kakhulu Nkosi yevakala impela umlandvo wawo ke makhosi so ilandzisile Nkosi idate ofika la kumswati wesibili lapha ke ngaboma 1839 sitawuchubeka ke sithe sitofika kuwe emakhosi la khona kepha ke mhlawumbe kubiyela emva kancane nje khona umbuto longenelela wemlaleli na usachaza nje indzaba yemalangeni noma ke bakadlamini uye wachaza ukuthi kukhona nabalaba lapha eThekwini bakadlamini bosibalikhulu kanje ngala kune bakadlamini emalangeni ukuthi ke ingabe bahlukene kanjani labo dlamini lapha cha hlubinda kushomba kanye nje selengedela ngoba sikhanzile ke lokho labanye baze bathi hawu mina ngingidlameni DH yebo DHL yes bese yadibuta zinkulu wafika kucala inkulumo nembhalo kulo wafika kucala ngoba phela inkulumo leyakhuluma kuyafika kucala yebo kuthi idlamini vele lokho sikukhutile nesiyakhuda ngoba dlamini siyasho usidlamini ocala nje munye lasuka khona sonke kude bosibalikhulu nje makhosi ethu la khona kulele emuva indvo yinye lokuhle ukuthi ke vele cha lungathi vele sihambe silahlekela nesibandfu sibuyile sahlangana nawo bonke labo vele bayeda nje nanyalo nje bebakhona nje umhlangano ophelile nawo umhlanga nje kwenyama nathi wasaceleni legitsa nayo emhlangeni bakhona khona ke labo lokuthi vele bonke bayasho indvo yinye ukuthi cha singemadlamini sibakhulu DH nowabanibani siphuma kumuntu munye simunye inkosi yethu yinye inkosi yethu unayilela Swatini kuzama ukuphendula umbuto wakho Hlubi kuhamba kanjalo ke kulabo kanti ke ulaleleke lona lihlelo lethi indzaba temincele emsakatweni lewo lithokotela njalo ngabo lesine naseyishaya yavula ke insimbi yesihlanu entsambama ngakora past 5 kude kuyoshaya yona ke insimbi yesithupha uma ngabe ke nawe mlaleli mhlambe kukhona la ufisa kuyilobola ngakhona lendzaba ungasibhalela kumlayeto enombolweni ngelethi 7606 6102 inombolo ke la ungasibhalela khona ke umlayeto uyilobole ke na indzaba noma ke ubude lapho ke ungafisa kubuta khona sithanze ke nekumukela ke umshengu la bekashito ke ukuthi utasikhanze ekhathi nayo indzaba sikwemukele mshengu ngiyabonga kakhulu umsakazi nasive sonke mhlawumbe sitaphinze sibisele kuwe Nkosi kuchubachubeka nje sikulandzela ukuthi ke isikhathi sami ngiyasibona ukuthi isekhona nje imizuzwana lengasivumela ukuthi sichubeke lapha kancane nje lapha kumswati wesibili cha ngicale nganayi Hlubi ukhona level ephile esibutenge bakamavuso nje ishido ngathi esikhathi sihamba nebantu banakho bakhona laba yokhanze bayaphuma bahamba labanye kanjani mavuso ke utalwa ngingwenyama naye le emuva
sisale eMozambique. Nawuva nje sinatelo sabo bomavuso sikhuluma ngancelele khohlo. Mavuso ke naye kwamfana Nkosi bokabukiwe naye uthi angahlathathe. Kanzakala ukuthi khona esigodlweni wagcina vela linye into esidla sakhe. Wagcine kayini alincele. Walimala kanjalo ke kuthatha. Bakubize kusho futhi magudulela. Lo mfana Nkosi loyo nguye kwakumele ukuthi anakhwekasi leso naye ke yamshaya ke kulingisa nje imahlubi naye. Wakhanzela ukuthi kumele aphume ke naye ke. Waba nesibongo sakhe ke bakamavuso. Lokuna bakamavuso la malangeni onke nje lawo. Onembala sengiyakhumbula lo mbuto lesawulengisa evikini leliphelile lebe uqhamuka kumlaleli la ngiyakhumbula ngathi kwakulijala kathwala lebelibuta ke kuthi ke bakamavuso bangenelana njani nabo bukhosi ngethemba ukuthi soyichaze kahle Nkosi. Mhlambe sisalinze mhlawumbe lomunye umbuto singaphinde sibuyele nje kuwo umlandvo wamakhosi lapha ke sithathe lapha ke kuye eMswati wesibili kudangala. Cha kuyilanza ngalapho kuMswati wesibili singasho ukuthi kumbe eMswati wesibili ulanywa ngibani ke ulanywa ngibhanzeni Dlamini wesine. Banzeni ke yena ulanywa ngibani uNgwane wesihlanu Mahlokohla. Lo ngiyena ke so lanywa inkosi Sobhuza yesibili. Lo inkosi Sobhuza yesibili silo silanywa lesikhona lamhla Mswati wesithathu. Le kusho ukuthi vele lengadi solonye esukela amandvulo. Lokunye lengangeni kuko bengicathi kumgcoka ukuthi naku kumbe umuntu akuthi halamisi. Nasikhumbula kahle ngikhuluma ngamathalathala ukuthi utala amadoda amabili ukuthi naye utala Mswati wokucala. Unakabo lomncane ngibani ngumthonga. Kuthi tekele sisale eDelagubhe naka bamphakamisa ngwani. Bamenda silo. Sasala sikhebe silemuva. So yakumnakabo ke. Unika lomgonyama lomnakabo. Lawa mthonga. Ngoba mthonga ngiyilotala Dembe, lokunabo Dembe lamhla. Kwehle lamhlanje kunabhuda wesibili lo nguye inkosi kaDembe. Inkosi emathonga. Ingonyama emathonga. Bathola njalo nabo bukhosi nabo. Sibantu banye ke nabo lapho. Sengisho ukuthi ngisho ukuthi nje sikhona appreciate. Nekusho nje ukuthi sibongo sokugcina nje lapho umfana Nkosi wagcina abantu bakhe bagcine bathi sesibongo sakhe naye naba nje lapha elangeni bamagongo. Lo ke bamagongo ke nawo umfana Nkosi magongo loyo. Ngesikhathi sengonyama Mswati wesibili. Nabo ke abantu bakhe bagcine bamagongo. Lo bamagongo lamhla. Sensho ukuthi tibongo takhe kanjalo letiningi ke. Kani siwakhona nje malangeni maningi Nkosi futhi igcizelele ukuthi vele nawu lengoni limuva lakho likumngoni. Lo ngiyena kuthiwa siba Nkosi nje lamhla Nkosi wokuqala. Sibonge nje siba Nkosi ngalokho. Naso nje unguni kuhamba kanjalo Nkosi. To appreciate nje ihlubu lomuhle. Kunjalo ngicela nje kumemisa nangumbuto sisese lapho ikakhulu kade kulenza benguni noma emanguni. Kunembuto la loqhamukako kumlaleli lothi lishonile bonkosi uma ngilalela kahle ngabe kusho ukuthi sonke sibuya esenzeni linye kuqhamuka phi ke lokuthi lo akamthathi lo ngikhumalo kaManzini lo buta lombuto liqiniso lisho njalo nami legama bengilihawela kulimali ngasingalibeka kanjani kanti vele nami ngilapho ukuthi vele siphuma enakhuzaneni linye nawu lingoni nami ngicabangilele ngingahloniphisa ngalo yela ngilahlekela ngathi hayi angiyifunze njengoba injalo sitawucolisa nje nangabe khona lapho kuhedle khona kepha nje iqhamuke injalo kumlaleli cha kusho sike emlandveni imkhumbule phela ukuthi idolo bantu bebengasila namhlanje simillion la eSwatini kopha nawe ya
50 years ago ngiyathemba ukuthi besingafiki na 500,000 itolo ke vele kuba khona nje ngisho nabe bokhona ukuthi sibongo siyasishiya sobitwa ngaleyo mvuloyo ukhanzakala ukuthi vele ke bese ke nabe lobuhlobo bukhashanyana soyakhona nakhona kuthathana kukhayita ibongo kopha labanye ukhanza ukuthi baphuma kulinye ke license nje okushiwo nje bese balapha kuhluka khona ukuthi ke lapho cha nabe vele nisena entweninye vele ngeke phela nithathane boba njalo kopha na umehluko bakhona ke nekuthi ke ezi sihamba kulele kukhona abantu besihlana nabo bawe basijoine nabo ugcine usive sinye but kopha na vele ngoba vele kuyatiwa ukuthi ngeke siswati vele ingadi lefanako ngiswakhona igcine ekhiphe labangasi kahle tifo labapheleli so bobalekela lo vele ukumbela igap ukuthi bene gap lenkulu ima generations before kuthathwane kopha na vele imvo lenzala lekhona leyo Sibonga kakhulu Nkosi ngenxa yesikhathi sida lishaya silibeke lapho ke lihlelo lalomuhla la Dodini Zabate Mincele anika nje umzuzu ube munye ukuthi sivalelise lomuhla sithathe lelithuba sivalelise emlaleli nekwekuthi nje sikukhuthathe ukuthi ngeliviki lelitako uphinze uhlanganyele nathi sidawucala kubuka ukuthi lincipha njani ke lelive njengoba umntwana Nkosi isicelo asasichazelela mhla ukuthi lingakanani siyabonga Maswati Lamahle.